ke fihlile mo sekolong sa Mafasa mo motseng wa Matitileng go la stadium ke tlisitse mmudi wa o iphitlhetseng go a bolla mo ke papa wa ba ka mo ga tsana se mo go tla le ditse wa ba go tswa pale ke nna mongwadi wa ye ya o ke na mola le thaba ke kana ke na gape mola le Chiefo Molecha Zanu ke rata go botsa gore puye ya o iphitlhetseng Internet ke ba Binogo Trading and Project LTNE ala o iphitlhetseng ala o itsine ka bona ka mo o iphitlhetseng ke dine ka bona monna le bele ke gana fela go tšhelete monna nna ke kgatlhe gore di bone go no tsela pele ka ditšha gae le le ba ba hana mo patelela nna ke phile ka character mafunela o actor botsebotse o khathi ke la khatha ene ke bone right a tšhita ya kwa tsana ta fela nna ke khathege ka mogola ke bone gore botsotsi bo kgona go tswala ka mo lapeng ka a o iphitlhetseng re bone rona e tsamaile jwang tlaebile re se mafelelong re bona rona motho wa ba iphitlhile ke mang a thuša mang and then motho a no bolena a makatša ke ka mokgwa e le gore o thušitše ka ona a be a sa tse gorena o thuša ke mang ke tsona tseo tsa mo Matitileng mo sekolong sa Mafasa mo e leng gore baithuti ba tsogile ba ipsina kudu ka mmudi wa o iphitlhetseng wo mongwadi wa ona e le go nna papa gora ba ranka moga tša nne sem go tša tisere wa ga maposo wa paleng le go la manong